do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ukluri lekai football jongkeri India uba nakshnong mongap uba Eugene Lingdo uba lapanya so no eladi shaksteng sain perthai kai United Democratic Party banmi bujli hakachaka jongpau lead ba eskeson uba lakhlat no akash potrik bunai nailur mentau snam menta kasngi kan drutrik bunai risa ulalai ban thep kerteng eladi nak benta ban yakun ya collection siteng samoi na mau plang kaban long hakalai potrik mentau bunai Yauba Eugene la senran lang da kakmie upasan lembat kipara hak jinon lang rengkat ru bat kinoi lam jong parti UDP bokan thup yu menteri badi pe yakatna kampoyeng uba lakmen romboi usi em KGC uba Titus W Khan uba Nujor ki sungo lembat gi kuai dia habai keren bat kilap thai kubor uba Eugene lokon pau ba hadien bola simti bandung hak jeli sain perthai banmi pli hakachaka jong pau la simya karai bun hab ban sangya no swaya kamile kai football handrai ban pli jumut yakani kasin jam ka bathamai ka baula jin I, Shri Eugene Lingdo, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nanti itu ilah dia. Maka konstitusi jongi kalau kau bahek, kenang bagi kipat cong jong konstitusi kamu pelang bulan keleng saudang. Aku apa ni itu ilah dia. Bang ada Eugene Lingdo kon jongi badeng eskison bulan lek orang ni pertai. Ngalong player football balaju lakai ni ki klub berper dari India. Buat ngalaju lakai negari rukunjo. Bang laju yo ki kusnam ki berper. Malayo ru kusnam player Jongkeri bertebet tam hak ajar katsan. Bagaya kalau nongrim, mengakua ya kalau baik apa pernah. Kumba kilawan kipai ba hak arpunya terek hayeng jongi. Ngelas ngap sur pujba, bagangit skamru. Au pujba undan dekat banga. Nikau ni siap hi kadai gaji skau jo kipai ba bakila wan siyeng. Namata kikam kijam bai pai la le. Gang ke mengakua ban bot kadai ka bot dia ni kimati jongi pa. Kumba filai ya tu kasngi banga ai karai. Kipai ba hi kila jet bagi kipai ba hi kila mon nga bangan yela ka bayangannya kun naka UDP pamentahi ngalai sno ba UDP pamenta ngayeng kum kandidat kum kurtong naka seng UDP kum pila ban yakun ni election makide player football jumlen ni ka mentau ka ni kun yak ni ka politik ni ba ma haka jigim jungi ni ya ni kindo ki ba per ni tinko ki ba per kani ro ka de ka wei bat ngam keran den ngalong nong ilakai bom ju keran den kumju akan eka thong jogani ngalong wai tur skmat bat ngan yai perto kum bakarai kipat ba kikwa nga bangan UDP nomor bai pai la associate lede bat ka UDP ngasokha ngasutenat ngasukumen bangan don bentalang ba kaseng reulo ngamdei u kandidat balaje kun mena-mena bapin ong banga kinong kersan ki jonga ndrai kum banga yang hang ne ngayeng hakasur jong kipat ba bat ngangai scam kitu kipat ba balawan skmat siyeng bawan ban ongnya banyai kun ban simti kan ni ngangai skem ba kito kidon dekat banga jadi lang pipi menen mau plang ki ong ba dia tau kena ban ong mati lo politik ngam dani ban ong niat kelinti jong kalau jong ngam trai nganyo akalat bangan yakun football show sin mang asim ngani kam maka kam sin syar pai ba kam de basuk kam de bala ngan lakai ban ong man wan kensting namata ka imlang ka salang ki pai ba te kumta ngalasim ti kene kambat ya kam football ngalarai bangan sangel